laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الجنائز طبعا جمع جنازة أو جنازة، والجنازة في الأصل هو الستر، جنزه أي ستره. قيل الجنازة هو الميت، والجنازة وما يحمل عليه الميت، وقيل بالعكس. قوية جنازكم جنازة سينما جنازة بفتح الجيم معناه كفرهم، سينما جنازة وبوي كوغويكين وبوي عكس. جنازة كفرهم تمبارتون جنازة كوغويكين. وعلى كل ديدو دينون وهكو نفرهم إكاو تمبارتون lasili mudum ko buumugol, ko surrugol, ko suudugol. Adabu sunnati fil maradi wa tibbi, needi sunna ndin ka nawnare e ka nyawndagol. At-tib ko medicine, ko nyawndugol. Tabbaba nyawndi, yutabbibu no ñawndude, tabib ñawndowo. Almaradu nawnare, mo nawni ka sunna ko honno o haani wawde, ko honno o haana waɗanede, kanko ko honno o haani waɗande hoore makko. ɓe gandi ellaji buyno yaltita sabu nawnare. wonde hara ellaji ɗin ko ka finde, wonde ellaji ɗin ka dewal. ka finde woɓɓe si nawni ma nawnirama ɓe ɗaɓɓiray lekki hay shirku. ka dewe woɓɓe si nawni ɓe sikkay so tawi on ti wawata immade daro juula hay so juulali. ella no woodi e muɗum moƴƴi noon e nawnare nden kadi no foti si on tigi nawni o muñño, o anda wonde ko Allah woni nawninowo, ko kanko kadi woni sellinowo on. o wi ja'at al ahadithu musarrihatan bi anna al marada yukaffiru as-sayyi'ati wa yamhu adh-dhunuba. hadithaji ari no feññina, no laɓɓinɗi wonde nawnare nden hoɓɓitay bonɗi nawnuɗo on monta dhunubaji makko ɗi. ari hadisaji wonde mo nawni o muññike nawnare nden o muññori sabu Allah, ɗum wonay sabu bonɗi makko hoɓɓito iwa e makko, wano koɓolal leggal hoɓɓitirte iwa e leggal ngal, monte bakkatuji makko ɗin fofa loota halaɓa pos. nadhkuru ba'daha fima yali. o wi en jantade yogay ɗin hadisaji ko arata ɗo ko. hadith aranon rawa al-bukhari wa muslimun an abi hurairata. imam al-bukhari imam muslim be filli beyti abu huraira anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, wonde nulaɗo Allah on maaki, man yuridillahu bihi khayran yusibu minhu. mo Allah muyani moƴƴere o meminaymo, yani o hoddiray musibaji hoore makko. yusibu minhu o heɓinaymo musibaji, o fiɗiraymo jarrabuyeji e tampereji. oɗo hadis no fotta e sellugol makko. imana si Allah muyani no yiɗani jiyaɗo o moƴƴere, o hawrindinnaymo
e sattendeji e musibaji e tampereji imma ka bandu makko ma dum ka jawdi makko ma ka beengure makko ma ka teddungal makko dirion warawaya anhu be kambe be filiti kam imam al-bukhari ma muslim be itti abu huraira annahu sallallahu alayhi wa sallam qala wonde nulano allah ummaki ma yusibul muslima hebata juldo min nasabin tampere wala wasabin wana nawnare wala hammin wasab nasab e wasab foko tampere ko nasab imma ko tampirgol gollugol wasab ko tampirgol musendi don do hebatamo kanko juldo wala hammu wana himme ma pare wala huznu wana sunu wala adhan wana tampere e lorra e sonja hatta shauka ha bullal yushaku ha himu yuwengal illa kafara Allahu biha sina alla ya fora musabudun don min khatayahu imorde e bondi makko din bakatuji makko din gopi makko din hebata juldo dilintadi do tampere ka bandu nawnare ande sunu lorra hay ko yuwoto hay ko feggoto hay ko duddoto hay ko ngasoto dun don watta on tigi munyo anda ko Allah hoddirani dum toro Allah yo Allah wawnu dum munyade sina Allah wada sabu dun don o ya fora on tigi bakkato ji makko din jaka nawnare ko edun do jeya tation rawa al-bukhari an ibn mas'ud imam al-bukhari filli mako ittado abdullah ibn mas'ud قال عبد الله بن مسعود وماكي دخلت على رسول الله بناتي كان لادو الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك توهم موسى فقلت يا رسول الله من هيك أن ينلادو إنك توعك أنهد موسى دواء شديدا موسى لستني قال أجل وإنه نلادو نواني مسألة موسى لستني وما كي أجل كنونتي إني أوعكو ممدو موسى كما يوعكو رجلان منكم ونور بديدو امودو موسيرتينو mi Musa ndi andi ko non fotata si Musa ndi worbe dido hibbindirama hara na fota e Musa ndi andi qultu wimi dhalika anna laka ajrayn ko wadi don ko bay an hida mari njoddiji didi qala ajal o innihi dhalika kadhalika dum ko fi dum ko bay njodini no dudi hara e Musa ndi kadi dudai وما كما من مسلم الله جلدو يصيبه نهبمو اذن تمبر شوكة بلل فما فوقها ما كبري بلل إلا كفر الله بها سنا الله هبتر سبنغال دون بلل ماندين دون موسى دي سيئاته بنجي مكودين كما تحط الشجرة ورقها wano leggangal samminirta haako mun konnon bi mana di tampereji yanaydi e juldo ɓorde haysi ɗuuɗa hana ko tufoto kon ko barmata kon ko yiwoto kon hana ɓi dow ɗum ɗon waɗay ha bakkatuji makko ɗin saama hoɓɓito e makko iwa e makko few ɗum saamiray samminiray bakkatuji makko ɗin wano leggal si tawi ngal yoori haako kon yoori hendu ari wifi no kon haako samirta non nayo وروي عن أبي هريرة قال اتمع أبو هريرة وماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولد الله أماكي مثل المؤمن صفة مثل جلدهم كمثل الخامة من الزرع نوائوا كوي خامة كهون دي قولي تراكة وهون
ɓeyna joni annaftul kham pétrole tawa o rafinaka taw hunde rafinaka nde hamaka nde woniri noon min azar'i immorde e remuru min haythu atatha arrihu nokku ka hendu ari e ndun on khama ɗon kafa'atha hippay ɗum wankinayi fa iza atadat si tawi fotondiri takfa'u bil balaya takfa'u no hibbira kafa'a ko wankingol ko hippagol no hippora bil balaya sabu al bala'uji wal fajiru bondo on kal urzati no wawi wano gabbe maaro samma heewude woni samma ko tawata ala luuro fof no ɗeppiɗi ma no buntiɗi ma no fof no mulliɗi ala wo ka tufori hay nokku mu'tadilatun no fotondiri hatta yaqsimaha Allahu idha sha'a hatuma Allah muncoy ɗum woosi o mooyi muncude ɗum oɗo hadith mi mana julɗo wono wayi wano khama wawi ɗo ara ko remuru tawata no kañum no udditi si hendu ari e mum wifi hippo si tawi hendu ɗum ari hippo ko won toon kon hibba si hendu iwi ɓanto kadi heewita julɗon kono wawi mana ko heewa hibba ɗum tawi joni tawi remuru ko joni ko wano piindi ma ko udditini si goɗɗum si loowike ɗon si hendu wifoy junnitoyke hibbay mana ko noon bakkatuji ɗin si dayɗi loowike e neɗɗon ha fayda heewi si musibaji ɗin ari no wasi tawi junnitama waylo hibba fof haalaɓa pos nde no ɓantoyo feewa tawa hay hunde ala toon o wi fa ida atalat takfa bil bala bimana si tawi woni ndu remuru ɗo ndu dartike ndu heewa si wancina heewa albalawji ɗi si tawi hendu ari wancino foppulanna o wi bonɗo on no fajir no wawi joni wono abbere maaro no buntiɗi hunde ko woni nder ton kon hibbata puisque ala wo jolkun ka hibbira sinamo samma ondi al asammu ko paho si ko mar'a ko wiyete ko samma imra'atun samma ko paho mana hono voix na taga no asɗo no udda joni wano ɗe piliyeje ɗo ko wiyete ko amudun asam tugalal fof ko dir ala hay nokkuyol nde ko natira nde to nder ton nde to na mara reedu o wi nde abbere ɗo nde tawata ene wawi ko mari gabbe ono abbere nden fof no couvri fof no fermi won nder ton kon hibbata o wi ha ñande Allah sino faala aɗa munca fopp nde wotere mana bonɗo on bakkatuji makko ɗi fof no mari no conservi ha ñande Allah ƴettitimo o tawa hande kadi o mara moƴƴi fof koko boni tum o wi ko ni woni hakkude neɗɗo gomɗinɗo e neɗɗo bonɗo neɗɗo gomɗinɗo julɗo on kan ɗi musibaji no si'inde bakkatuji makko ɗin hoɓɓita ɗi itta ɗi ala dembude ɗi ala tawtindirde baynama bonɗo on kañum bakkatuni tawtidira ɗon loowo ɗon kuma ara tawta kuma ɗon kuma ara tawta kuma ha heewa noon si Allah ƴettitoyimo tawa boneji ɗin hay nokku ɗi dirtali kadi wonno ɗon Cheikh Albani maki o hadith ɗo himo selli asabru ɗum ɗo holli en wonde si neɗɗo heɓi jarrabuye taho
fayde mo hani weltorde jarrabuye on fi honɗum o jarrabuye no nafudemo kala ko Allah waɗi sabu ha bakkatuji aade monti iwi ɓay ɗi bakkatuji mo rondike ɗiɗo mari ɗi iwali ha tawoyi Allah haray mo jogi probléme majeur probléme molanaɗo jonno neɗɗo no foti so'ude so heɓi jarrabuye o heɓi musiba o heɓi tampere o heɓi albala'u yo waɗu ka haqqille makko o fiɓa ka ɓerde makko wonde ɗum ɗo ko moƴƴere wonanimo ɗum ɗo ko moƴƴere addanimo ɓannanaymo wela e Allah ɓannanaymo yurmede Allah ɓannanaymo pottingol bakkatuji makko ɗin towna darajaji makko ɗin hara wona yo haɓɓitor albala on iwray no iwri o so haɓɓitike ɗum albala on poɗanaymo albala ɓurɗo mo albala on poɗanaymo albala o ɓurɗo mo asabru inda almarad muñagol sanga nawnare ala almarid no fawi nawnuɗo on an yasbira nde muñoto ala ma yanzilu bihi min durrin ko cippoto e makkon e modde lorra fama utiya al abdu jiyaɗo Allah on okkaka ata an dokkal hayran ɓurgal moƴƴude wa awsa ɓurgal yaajude wa awsa alahu ɓurgal mo yaajande min asabri edi muñal Allah okkali jiyaɗo dokkal ɓurgal moƴƴude ɓurgal yaajude wasi o okkimo muñagol wallahi ɗiɗi on rawa muslimun an Suhayb ibn Sinan anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala oɗo muslim itti e Suhayb ibn Sinan wonde la sallallahu alaihi wasallam maki ajaban li amri almu'mini ngalaw kawe fiyake julɗo on kawe inna amrahu kullahu khairun sabu fi makko on fop ko moƴƴere wonimo ngalaw walaysa dhalika li ahadin illa almu'min ɗum ɗo laatanaki hay goto sina gomɗiɗo ko gomɗi tu mari ɗum ɗo tawa fiyake makko on fof ko moƴƴere wona honno ɗum wonirta o wi in asabatuhu sarra'u shakara si tawi heɓimo newende yaajende ɓurtu sarra koko weltinta weloji o heɓi ɗum ɗo o yetta Allah o jarna Allah fa kana hayra lahu ɗum wonana o moƴƴere o neminama o yetti o windanama baraji wa in asabathu darra'u si heɓimo kadi lorraji sabara o muñño fa kana hayran lahu ɗum wonano moƴƴere so heɓi albala'uji e tanaji e lorraji e jarrabuyeji o muñño o jebbilano Allah o anda ɗum ɗo ko moƴƴere wonandemo ɗo kadi Allah windanamo baraji siko ɗa no aywa seera si cippoto ñamay si ƴaway ñamay ɗo kadi si tawi ko nafoore emo heɓude baraji siko lorrayane makko mo heɓude baraji ɗum ɗo ko julɗo tumari ɗum ɗo goy ɓay kefero so heɓi nema o yedda o heɓa bakkatu so heɓi jarrabuye o mettina o wippito min mi anda ko mi waɗi min ɗum ɗo mi anda o yaha o ɗaɓɓira ittugol jarrabuye no ɗaɓɓiri wo ɗon kadi heɓa bakkatu ayi kanko ko aksu julɗo on si o neminama o bewa si o jarribama o muññatako fof ko bone wonanimo julɗo on kan ɗiɗi noon ko moƴƴere wonanimo Allah waɗu en e ɓen julɓe ɓe tawoɓe si tawi ɓe neminama ɓe yetta e Allah si ɓe jarriba ɓe muññoto wa rawa al-Bukhariyu imam al-Bukhari fillika an Anas wetti Anas bin Malik qala o maki sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul minanina laɗo Allah on no maka inna Allah ta'ala qala Allah towɗo wi'i idha btalaytu abdi si tawi mi jarribike jiyaɗo an on bi habibatayhi yiɓɓe makko ɓen ɗiɗo ko ɓura yiɗede makko ɗiɗum ko gite makko ɗen ɗiɗi fa sabara o muññike aw wattuhu mi lontinanaymo minhuma eɗen ɗon gite ɗiɗi aljannata aljanna o simi jarribori jiyaɗo an on ƴettangol mo yiɓɓe makko ɓen ɗiɗo ɗum ko gite ɗen ɗiɗi
habibatayhi wallahi yitere ko giɗo alamo yiɗa yitere tawa heɗa mari gite ɗe niɓɓita naalineti watta wona waɗugol ni yurno ha e ko hombo ni ko non homɓe mi anditali gite ɗe joni niɓɓiti maɗum memugo inna ene ɗo mi hewti escalier ji ɗi ko gayka woni ɗo oto ɓattike to jogo caw tappa ha nema jalla ɗi no ɗuuɗi kono ɗe gite ɗe kadi ko nema ko ɗum waɗi Allah wiɗo yo hadisul qudusi ɗo simi jaɓitani jiyaɗo an on ɗeɗo ɗiɗi gite ɗiɗi ɗe fof tawi ko yo memu o yiyata ko wiyete no laba kanko anda ɗum bunɗo anda ko laba sa ƴetti joni bunɗo anaɓimo ɗo New York a jindinimo to ha Manhattan a addimo ɗo anaɓimo ɗo Télémile ko saaro nga ƴetti dow anayi haka permanence a wi ene ɗiɗo nokkelɗi ko honto ɓuri fotude ɓoynayi fof no fota ka sen daari ko ɓurete dépensede kon fiimu ko nde yitere ko dépensete fiimum kon no ɗuuɗi ɓuri reeduno ko dépensete fiimum kon no ɓuri e fereji ɗin fof ko waɗite tun fiyo laɓe ɓay joni sa ƴetti suudu ko waɗite kon fiyo laɓe tawa tun si tawi woni tun suudu joni fi tun yo ɗum ndiyan ɗan e nangue ngen haɗa wuyɓe ɓen a tawa beru ko financete ɗum ɗon kon ko seeɗani eɗi fiwigol yaɓe e ɗum ɗo no foti de ɗum ɗo kadi be waɗe siko pentirgol décorugol ñeñugol ɗa e waɗugol vitirje waɗa ɗum ɗo fof ko fi darugol ko darete kon no financé ɓuri ko ñamete kon joni noon si tawi woni on tigi ɗum o naftorta ɗum sa nawi no sonnajo no ɓurdine oɗa no ɓuri oɗa ko si tawi haraɗa reeni sina ɗum fuu ko gotum o wi Allah wi si tawi mi jaɓitani neɗɗo ɗum ɗon komi lontinantamo ko aljanna on so muñike dey nayigo menen min anda ko min waɗi Allah minen min yeɗaka min ala guite minen min yeɗaka a bonni o wi ɗo o firi o yuriɗo aynayhi ko fandi ɗo habibatayhi ko guite makko ɗen ɗiɗi tati on warawa al-Bukhari wa Muslimun ɓeydo ɓe filliki an Ata ibn Abi Rabah ɓeyte oɗo kibaru tabi'in talibajo cukkitto Abdullah ibn Abbas an ibn Abbas qal wayti ibn Abbas maki ala urika imra'atan min ahli aljanna ibn Abbas yeti Ata o inni o landimo inni ene accatami holle sonnajo goo jeyaɗo yimɓe aljanna fagala bala Ata wi awa hollan sonnajo e jeyaɗo yimɓe aljanna fagala Abdullah ibn Abbas o maki hadhihi almar'atu sawda'u o sonnajo ɓalejo ɗa o ko yimɓe aljanna ɓen o jeeya atati nabiya sallallahu alaihi wasallam o arino kanelaɗo fagalat o wi'i nelaɗo inni usra'u min miɗo faɗɗe miɗo yana faɗɗe ni seytane no liɓanmini mi faɗɗe wa inni atakashafu si tawi mi faɗɗama noon mi liɓay conci mi wirto fadu llaha taala li toranlan Allah yo Allah ittanan ɗum ɗo fagala nelaɗo jaabimo maki in shi'ti sabarti walakil janna siɗa faala muññoɗa haray ko aljanna no geɓal maɗa na mari aljanna wa in shi'ti da'awtu llaha ta'ala an yu'afiyaki si a faalami toro Allah towɗo on yo o ndikkine yo o selline fagalat sonnajo wi asbir mi muññota o mi muññoto si tawi cellal muññagol o jarrabuyeɗo joddi mum ko aljanna mi yetti ɗum ɗo summa galat o maaki noon kadi kanko sonnajo on inni atakashafu fadu llaha taala li alla atakashafa fadaa laha o wi awa kono
ko mi wirtoto ko mi liba cionci simi faddama ton la Allah hara simi faddama hara mi wirtata ko hara mi libata cionci hara mi gerta ko ha wudere ne yana ha abaya on towa hara mi wirtaki nela sallallahu alaihi wasallam du'ani mo dun don Allah si o do faddama Allah surru mo hara o wirtaki Allah wadani mo dum tawi si o yani faddama o wirtata ko imma o dampitata ha ni cionci yana ma Allah do surri mo tawi hande kadi o wirtata ko few do ko hebiri aljanna on ko sabu munyagol e denawnare e wal bala mo hebi do ka e jaka al bala won rima ko moji shakwa al marid wullitagol nawnudo wullito e don do no Musa mi do docteur do no piddo e jubam wala hora no Musa gila hanki mi wawal danade wullito to no wullito mana tawsino sellaka neddo so nawni ka wullito nawnare makko den wullito e yimbe ma wullito e docteur o yajuzu lil marid no dagani nawnudo an yashkuwa lit tabibi was sadiqi ma yajiduhu min al alami no sellana nawnudo ka wullito e docteur jo ma wullito e gido makko ko woni hebude konge musedi wal marad e nawnare ma lam yakun dhalika ala sabili at-tasakhuti do ne dum wonani hara ko lawol setingol wa izhari al-jaza e yaltingol wippitagol mone tartagol koddori Allah ci tay ko onti woni wullito de docteur jonko fino hebira lekki wona mettingol ko nawni ko mi anda mi noni ton mi mata ko mi no ma mi mota nyalade hayde hande kan do nangila hankare ko hunde kare don do walto harno no mannike harno nyaada no Allah si tawi ko non onti wullito de haray moja وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اترينو كونغول نكو ماكونو اني اوعاكو كما يوعاكو رجلان منكم mido heba mido muse di pali angon no nangam mino satti yani waak ani ko wulgol bandu har bandu no wuli hore den no piddo ko no pali wadi tano ndo ko wulitagol ko girriti o mi do musi no mi musirte non ko wano worbe mon dido musirte sinu hibbindirama min ko no mi musirte on hadith musalli en fe'inamu wa shakat aishatu nel aisha wuliti ke nawnare fagalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o ma kan nelado wa ra'sa wuyyo horande wa no witane wuyyo kambe ko wa rigila ko ngalanga wa batna redo andu wa ra'sa hore anden yoyi akhrajahu al-bukhari fagala nelado maki bal ana wa ra'sa min kadi wuyyo ka hore an jongale fino do joji andi sa piji goddi go wonde ko nyawndirta ko kirdingol ari mo wolliti wayyo hore ande wayyo hore ande andi o jettirali tuma sinaaro joni so onni yi kono wamma mi anda tawsi ermanta o beyda dum annade kono kanka de winni wa rasa ka wayyo hore ande وقال عبد الله بن الزبير لأسماء عبد الله بن الزبير وما أسماء بنت أبي بكر نقصا أسماء سكيدون دي وهي وجاءت تهيم موسى كيف تجدينك كهن ونردا يعني كهيك عرب من كيف تجدك هن يتردا هورما هن يردا ما كهن وأما كهن وندا يسود جوني honno wonda ay so irde galat waja'at musede ndo ho holli wonde on tistayno musede mo wayetade mi wonde mo musede wa yanbaghi an yahmada al marid rabbahu qabla dhikri ma bihi no foddino no handi de nawndo yettata Allah taho ko adi o wowlugol
ko woni e makko kon e nawnare adno yetti Allah kono la hande do no Musa mi seeda ko yettude Allah non bay ko berɗum ɗo woɓɓe no waali kalabtane ɓe wa ko si ɓe yiltama si ɓe yilto ko si ɓe ñamminama si ɓe ñaama qala ibnu mas'ud o maki idha kana ash-shukru qabla ash-shakwa falaysa bishakin si tawi jarnugol ngol attike wullitagol ngol haray oɗo na wullitiɗo wa shakwa ila allahi mashru'atun wullitagol ka Allah ɗum no lawɗina no newna qala yaqub annabi yaqub o wi innama ashku bathi wa huzni ila Allah min ko mi wullitoto e tampere anden e sunu angon ko ka Allah taw ko Allah mone hollude idan si on tigi yetti Allah taho non si o holliti ande makko nde yimbe ben do o wiyataake joni shak o gandi oɗo shakin iltoɗen ɗo telen kana o moƴƴi sawi shakin e shakun ka windodi son daari on tawi fade ko goto kono fiiluji ɗi naɗi goto oɗo shakin ko ley o masirte sa wiya hada shakin huwa shakin a wiyata huwa shakun aslan wani wiyata joni hada qadin marartu bi qadin wa hada qadin amma ka shakka ɗon ko shakun hada shakun ɗon kadi a waɗay tashdidul kaf ɗo kafa wona mushaddada wonande ka sarf ndara ko non tawro tommo o wi ɗo annabi yaquba o andinta o ɓiɓɓe makko ɓe go inni min ko ka Allah mi wulitogo e ande e sunu angon wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam allahumma ilayka ashku da'fa quwwati ko da'if eyi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sanga o yahuno taif ko o ɓittina makka ha o wi on yahu ka taif o ndar toon kadi si hoyata ɓayɓe andi fi makko ɓe habborimo fayɓe e rewɓe layifuɓe tun koye yimɓe ɓe andama ko ba tawi koɓe bugomo kaaƴe ɓeyni ko raɗaɗo makka on ni ono weera ka men ɗo o ale ɓay o yahoyno ha ka jardin o fowtike o inni Allah ko kama mi wullitoto lo'ugol doole anden angal doole anden fanɗugol lan doole ɗen ko kama mi wullitoto Cheikh Albani maki kono oɗo o sella o wi takhrij fiqh sira ɗo ko ka fiqh sira yaltina wonde on qissa ɗon no wodi ko nder ton almaridu yuktabu lahu ma kana ya'malu wa huwa sahih nawnu ɗo on o windante moƴƴereji ko o waɗayno kon fewndo ko o selli tawi o wata wadde ɗum sabu nawnare moƴƴereji ɗi o waɗayno dewe ɗe o waɗayno ɗen fewndo ko o selli nawnare nden accintinnimo ɗen ɗon dewe o windante ɗe kadi ka o waali ɗon وروى البخاري إمام البخاري وفيلي عن أبي موسى الأشعري وإتي أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبي صلى الله عليه وسلم ماكي إذا مرض العبد سجاد النوني أو سافر ما أستك كتب له أويندانت مثل ما كان يعمل السفك أقول لينكم أمبرك أقول لينكم مقيما توكو نيبودو كماكو صحيحا كو سلودو فيونو كو نيبي وني كماكو نا أستيجو فوياجا tawi kadi mo selli ko o gollayno kon e dewe ɗon si tawi setoyagal ngal akkintinnimo ɗum ɗon sabu setoyagal ma o akkiti waggol ɗum no sabu nawnare hatta o windane haɗa no continue ñande o pointete ko wowno wadde kon fof siko naafayno jemma ɗum waɗante so horayno ñalorma o waɗante ɗum kala ko waɗayno kon fewno ko o selli o woni ka makko tawi ko voyage on e nawnare nde akkintinimo ɗum hatta o windane jaka mono selli woni ka muɗum yo profitu
i'adatul marid ndarogol nawnudo juragol nawnudo min adabil islam no jaynede jil islamu din an ya'uda al muslimu al marida de juldo juroyto nawnudo wa yatafaqqadu halahu o darta al hali makko on tatyiban li nafsihi sabu welnugol wonki makko kin wa wafa'an bi haqqihi e timminangol mo haqqe makko si tawi on tino nawni o yi siddo makko haray wonki makko kin ki hentoto berne makko de wela tama makko arta wula makko iwa haray o yakadi ardo juuri mo ndari mo o do timmini timmini giggol kala ibn abbas wa maki iyadatul maridi ndarogol nawnudo awwal yawmin nyande aranere den on tigi andi himo nawni sunnatun ko sunna wa ba'da dhalika yani lawol aranongol darogol nawndol lawol aranongol dum ko sunna wa ba'da dhalika tatawwun kono ko on to yeso ko fillitagol kadi ndaro ya mo nyande dimmere e tammere nayabere haka Allah newnoyi don haray ko gatte mana ko ganin sunna ko nafe وروى البخاري عن أبي موسى إمام بخاري في اللويت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلار من أماكي أطعموا الجائع نمني ويلادو بايدو ماركو نمني رمو وعودوا المريض ندارو ينونو دو وفكوا العاني أو وفكوا العاني hoɓɓite dahaɗo mana fuutine nangaɗo si on mari feere goɗɗo no nanga al'ani ko al asir nangaɗo joga tawi ko jogora toon ko jawdi fiyo jawdi yoɓe ɗum ɗo woni ka kaso o nanga kaso o soka kono hara na e hoore crime na e hoore na bonnere makko ma ko bonnere kono ko bonnere nde tawata fayda feere ala ko kawral o waɗi o bonni jawdi goɗɗo ma jawdi goɗɗo bonirimo o sokira sabu ɗum etagol ha sorta on no ittamo ka kaso ɗum ɗo ko no naati nder ton siko ayɓɓen kadi nangi goɗɗo heferɓe nangi julɗo ɓeyni tawi on yoɓali hunde kaari o hettatako etagol kadi yoɓa ɗum ɗon fiino o hettora laaɗo maki waɗe ɗum fakka ko hoɓɓutugol ko deserugol on ko ɗum itta cléji ɗin udditedi ko mi fakk wiyete mi fakk ɗon no mi fakkile woni ko tournevis ko mi fakk wiyete cléji ɗiya kadi plat e ɗuma fof ko mi fakk wiyete yani ko hoɓɓutugol ko sortugol ko détachugol ko ittugol ka haɓɓi ɗon ɗum ɗo ko yamirore ñammine weelaɗo so on tigi no mari goɗɗo no weela haray no waɗɗikemo yo ñammimo de juuragol nawnu ɗon ɓay on tigi mara nganto no waɗɗi fuutingol nanga ɗon si on tigi mari feere ko yamirore o rawal boukhari o muslimun ɓeeɗo kadi ɓe filli ɓeytela sallah sallama wonde no laaɗo maaki haqqul muslimi alal muslimi sittun hanno ko sittatu ɗum mi sikkuno haqqe julɗo e hoore julɗo ɗimmojo makko on ko haqqeji jeego mana julɗo be no mari haqqeji e hoore julɓe ɗimmo makko ɓen haqqeji jeego honde woni ɗin qila ma hunna ya rasulallah ɓewi ko honon ɗin haqqeji ɗo nene laaɗo qala o maaki ida laqitahu fasallim alayhi si a hawri e siɗɗo ma on fotti salminmo ɗum ko haqqe makko go'ono wa ida da'aka fa ajibhu si o noddima e haaju makko tawi yeddugol ala la ton bakkata la ton notomo haqqe ɗimmo on non wa ida sansahaka fansah lahu si o ɗaɓɓirima laaɓal reedu o diisinike ma ko honno yiiɗa e hunde kaari miɗo faala wadde hunde kaari ko honɗum woni feere ma nden laaɓan mo reedu fewjanmo ko fewjanta hoore ma ko ma ɓiɓɓe ma ɓen woni tati wa ida atasa fahamida allaha fashammithu si o iili o yetti allah buhlutumo mana du'anomo du'a andaɗo on si goɗɗo iili takko ma o yetti allah ko honno wiyatamo yarhamukallah ka ɗum e tashmit ɗo nashamata jalkutugol ɗo ko buhlutugol mana ko du'anagol mo woni nayi wa ida marida fa'udhu si o nawni
ndaroymo juuromo woni joyi wa idha mata fattabi'hu sitay o maayi jokkutumo ha ka berde wattinamo arta jokka haajuji ma ɗiɗo jeego ko haqqeji julɗo wondi e hoore julɓe ɗimmo makko ɓe fadluha ɓural muɗum yani ɓural ndaroygol nawnuɗo e juuroygol nawnuɗo alnon ɗum rawa ibnu majata an abi hurairata radiallahu anhu ibnu maja filliti abu hurayra o maaki qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaki man aada maridan mo ndaroyi nawnuɗo naada munadin noddowo nodday min as-sama'i dow gaka asama o wiya tibta a laaɓi an wonɗo yaade ndaroya nawnuɗo on wa taaba mamshaka yaarude ma nden kadi laaɓi yani a laaɓi laawol ngol wonɗa yaade e mungol kadi no laaɓi wa tabawwa'ta min aljannati manzila a weeri ka aljanna place a préparani hoore maɗa place ka weera ka aljanna tabawwa'a ko cippagol ko weerugol a weeri ka aljanna e place ma on a hendi ke place ma on ka aljanna oɗo hadith cheikh albani maki himo moƴƴi ɗi mum ɗum e ɓural ndaroygol nawnuɗo warawa muslim an abi hurairata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal inna allaha azza wa jalla yaqulu yawma alqiyamati allah tedduɗo mawnuɗo on o wi'a ñande dargal yabna adama ko an yo ɓiɗɗo adama maridtu mi nawnino falam ta'udni ajuro yakilan andaro yalla qala jiyaɗo on inna ya rabbi e jeeɗolam kayfa a'uduka ko honno mi daari rewte mi juuroma wa anta rabbul alamin ko amon jeeɗo tagore nden fof qala allah wiya ama alimta ene a andano anna abdi wonde jiyaɗo an fulanan kaarijo marida o nawnuno falam ta'udhu a yahan ndaroyɗamo ama alimta ene a anda annaka no an law uttahu si a ndaroynomo kaw nawni ɗon la wajadtani indahu a tawanlan ka makko ɗon hara konti a juurike lam kono hayno juurɗa o jiyaɗo a nawnunoɗo ya andino ka o waali yabna adama ene ɓiɗɗo adama istat'amtuka mi ɗaɓɓirima ya ñamminan falam tut'imni a ñammina allah qala jiyaɗo inna ya rabbi e jeeɗolam kayfa ut'imuka kono mi ñamminirte wa anta rabbul alamin ka woni jeeɗo tagore nden fof qala allah jaabomo inna ama alimta ene a andano annahu ko hani kon andude istat'amaka abdi fulanu jiyaɗo an kaarijo ɗaɓɓirnoma ya ñamminmo torinoma ñamete falam tut'imhu a ñamminanomo tawili a mari ama alimta ene a anda annaka no an law at'amtahu si a ñamminnomo la wajadta dhalika indi a taway no joddi ko ñamminoɗamo kon ka an ɗo yabna adama ko an yo ɓiɗɗo adama istasqaytuka mi ɗaɓɓirima ya yarnan falam taskini a yarnali lam qala jiyaɗo inna ya rab e jeeɗolan kayfa asqika ko honno mi yarnirte wa anta rabbul alamin ka woni jeeɗo tagore nden fof qala allah jaabomo istasqaka abdi fulanu jiyaɗo an kaarijon ɗaɓɓirnoma ya yarnumo torinoma ndiyan ya yarnumo falam taskihi a yarnanomo aw koranamo ndiyan ɗam o addi siyo hum saliɗa o addi bidor hum saliɗa o torima koyaye hum saliɗa torima ji hum a yarna wiɗa he ɗum na beru moɗon ono ama alimta ne a andano annaka law sagaytahu si tawino hara a yarnunomo la wajadta dhalika indi a tawayno joddi ko yarnuɗama konno ka an ɗo ɗum ɗo holli wonde si a waɗani jiyaɓe allah ɓen haray ko allah waɗanɗa kono wasi allah wi man dha alladi yuqridu llaha qardan hasanan fayudaifahu lahu hombo ñawlata allah taban ɗo ɓeyni wo ko ɓe ɗum ɗo waɗe ta'awil hato jinayi ta'awil allah wi ko hombo ñawlatanmi no andana a ƴettu mbuɗɗinaɓa jonno ya allah inna joni hara mi jonnima dele hasa ñalande kaari a ñawlugol allah ko a waɗangol jiyaɓe makko ɓen sa waɗani jiyaɓe allah ɓen hombo yoɓoyte ko allah
ko ya wadiran jiyabe Allah be wonde ko Allah nyawluda na kambe sabuna si a wada ni jiyabe Allah go tawa fi bali wonde ko Allah nyawluda fi yobe kanko anisa ko wannoda ko don wadi tawadir sabu jiyabe Allah be wadir sabu jeydo jiyabe Allah be go ado kadi ko wanono ni do hadisaji mo firi on nawnata goy ko jiyaado makko nawnta kon si jiyaado makko nawni haray mo don ki yurmede makko nan e gandal makko gal e tawfiq makko fo no don sa yahi a juro ko jiyaado Allah do a hebay mojjere Allah den e baraji makko din e yafafu e makko ko lutti kon kadi fo ko wanono tati on wa an thawbana itama thawban radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wonde nulado Allah maki innal muslima wonde juldo idha aada akhahu al muslima si o juroyke o ndaroy siddo makko juldo nawnudo lam yazal fi kharfati al jannati hatta yarji'a o serata harayhimo e dinde al janna den ha nyande warti qila wi'a ya rasulullah hey yonulado Allah ma kharfatu al jannati qala janaha be wi ko non kharfatu al janna o wi ko tebateri mun din yani ko dinde mun den Sheikh Albani mak hadithu ni musalli nayi on wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu itama ya Ali Allah weltana mo gala o maki sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul minani nulado Allah onno maka ma min muslimin ala wo e juldo yaudu musliman monondaro ya juldo nawnudo ghadwatan bimbi dawande illa salla alayhi sina julay e hore on don jiyaado ndaroydo jiyaado dimmo mun juldo dimmo mudum julay e makko 70,000 malakin malaika be guluji capande jeddo hatta yumsiya ha o hira ha kikide on ara so onti dawi o ndaroy siddo makko malaika be guluji capande jeddo toranto mo Allah yo Allah yaafo mo malaika be juulugol e hore neddo ko be torono mo Allah yo Allah yaafamo yo Allah yarlomo yo Allah weltanomo yo Allah naadum al janna yo Allah hawri mo sawaba malaika be gulu capande jeddo wa idha aadahu ashiyatan si on tigi ndaro ina on don kikide sallallahu alayhi 70,000 malakin malaika be gulu capande jeddo juula e hore makko hatta yusbiha ha o weta wa kana lahu kharifun fil jannati o hebo ya dinde تتتير كالجنة خريف الثمر المخروف أي المجتنى كو دين دي تتاد رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال الألباني صحيح قولوا حديث كو فيلم كو إمام الترمذي وهي حديث ونموئي شيخ الألباني ماكيه مسلم آداب العيادة نيديجي جورا قلناون دو دارا قلناون دو نيديجي مولي يستحب في العيادة نويداك ندار قلنا أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية نويدا كان دار يدعون دو أنتو نون دون وترنوم الله كلل ياف عافية دندد يعني عافية كون قل جم وترنوم cellal e buttu cellal e jam wa an yusiyahu bisabri wal ihtimal o wasiyo mo kadi munyagol e ronditagol ihtimal ko jabugol tampere den ronditonde ko foko munyal sabr ihtimal ko goto yani sabru ko munyal ihtimal ko jabugol de tampere de Allah fa yon tigi ronditonde kadi e hore doy وأن يقول له الكلمات الطيبة عند أولان تمو كانكو جوري دون دارو أولان دارته دون نون دون كونغو دي ويلدي التي تطيب نفسه دي تاوتا ويلناي وونكي مكي والتنا برن مكوندين وتغوي روحه تودين دون دي دولني ناي دي سمبناي روح مكو دي أدى كدي تمو مكو فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الله ما مكان كن الله صلى الله عليه وسلم wonde o maaki andi do kanko tigi mo soyi wonde o hadith
وسلا وأدم صيغة التمريض روية صيغة التمريض سينما روية قيل وير صيغة التمريض يعني كو كونغول حلا يقول أو حديث نوني سيرا كنو الشيخ الباني تيجي وي كو ضعيف وفي اللامة إن لا دون لا ماكي إذا دخلتم على المريض سيوناتي كنون دوني فنفسوا له في الأجل تنجنيمو لجل ما كونغال جوتاي نفسوا كو نفس كو فوفغول كو يانيوغول يانيانيمو يلا wonde lajal makko no andi kede nawnardo kaari nawno ɓuri ɗum ɗo hande bi o ndikki duuɓi jelu kaare ɓe nawno ɗum ɗo ɓe wontoro ɗum duuɓi 50 ɓaawa ɗum hay si an ka wonkimaade taƴanimo on ta yaltiti ɗum de ta hollumo few yo sifande nawna kaari kon sifande nawno lutti e muɗum fa naffisu lahu fi l ajali e tañƴinemo juutugol lajal fa inna dhalika la yaruddu shay'an kon ɗum ruttata hewnde go fiigo non de anawnaɗa andi kay ɗum ɗo na probléme ni allah koddori allah o haaja kay ɗum kono wa huwa yutayibu nafsa al marid ɗum ɗo kono welnayi waltinayi fondo nawno ɗo nde nawnaɗa ɗo nde na garabuni ɗum ɓe lekkel ɗo ɓe hippay ɗum ɓe hippay ñawdugo ma no tawul no na ndeɗo ɗo luttata e muɗum nani ndikkinta kono waltinayi wonki ضعيف حديث مسلى وكان صلوات الله وسلامه عليه ونينو كانكو نلادو مو جولدele alla den e kisi e makko o woni e makko o wonino idha dakhala ala man yaudu qal si onatino e kanawndo mo woni e jurade o maka la ba'sa tahur insha Allah tampere ala illa ala insha Allah tahur cellal laabal ndikkal inshallah ndikkay inshallah tahur wa yustahabbu takhfifu al iyadati no yida non foygintennugol juura gongol wa taglilu hay fandin gongol ma amkana ko newi tawntigi wonton ko newi hatta la yathqula ala al marid tahata dum don teddan nawnudo wongol mo don hara nawndo falno mo yo yahu no bitti ha da mo joddo mo qisso yon mo wola ɗum ɗo akkita jolo ko wona e wolugol qissaji yon yo tum salamu aleykum amin aɗa darugol ɗon hare waɗa du'a on tun nagalawmo yaha illa ida ragiba fi dhalika sina hara tawna on ɗon no faala acce wonon seeɗa ittelan wula falaka yahon halla faala on yiide wonen ɗo seeɗa tan accan ɗo siko ɗum no yonti wonu kono so tawi nawon ɗon ko yaali e nawon ɗon faala yo wonu ɗon aray ko yo wayno heña o yaha ɗo gasa nawon ɗon falaka yo wonu ɗon piiji goɗɗi goo o faltake yo yimɓe ɓen fof anndu himo wondi e muɗum ma himo waɗa ɗum ma ko wayitta warno fagara akhira on darde waɗo non no tawaqqafuna en torki Allah subhanahu wa ta'ala julɓe na on ɓen fof yo Allah o ndikkinɓe ndikkuɓe ɓen kadi yo Allah dumin aafiya on dumina cellal ngal torki Allah jarrabuyeji ɗin yo Allah o wawnu en so jarrabike en muññagol jarrabuyeji ɗin yo Allah o dandu en noon jarrabuyeji ɗin ma ronkugol wawgol muññagol jarrabuyeji ɗin ma jarrabuyeji ɗin poɗugol jarrabuyeji goo ɓurɗi hulɓinade torki Allah subhanahu wa ta'ala julɗo kala ka o aani yo Allah ittan mo anne ɗen julɓe ɓe mara goɗɗumen yo Allah o okkorɓe torki Allah geɗal ɓen yo Allah o fewnu yo Allah tabitingen e hoore limanu yo Allah ɓeyɗan en tawhidi on الله ودعي ملا بناته بالجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين هراي ومن بقرتهم بينهم جارا من دعانا ما ويلتنا ما كدوا أنهم يكون كان الله جابوا الله ودعوكم أني دينكم فوق يموت إرجين فوق هراكم إنكافوا به هاوتن كذلك الجنة مدوتور جزاكم الله كل خير
woɓɓe landiɗo o ko on woni ñaawore kamɓe hiɓe wondi e woɓɓe woɓe kawtal koye juulide wotere kadi ɓe juulata wosi ɓe so o nawni kanko ɓe ndaratamo andi ɓay o mara goɗɗum ɓe ndaratamo ɓe hata ɓe ndaramo so o nawni taban ɗo ñawanne no laawi pos wona wiigol tun a ndaaroyi wo marɓe goɗɗum ɓen patron ɓe ɓen lamɓe ɓen tedduɓe ɓen kohoɓe ɓen no haani kala julɗo tawi ko o julɗo tentini siɗɗo ma kawtal ma enɗam ma hiɗa andi ka o woni ɗon himo nawni no haani ka yaha ndaaroyama bal ɗum ko nafore ma ngal ɓural wowlangal ɗo tabo añana ngal ɗo hoore mum ko ndaaroyaaɗo on naftorta kon koko ndaaruɗo on naftorta kon ɓuri moƴƴere ko woni e yaagol ndaaroyanawnuɗo kon ko pellet ko yahuɗo on ko on ɓuri gañaade ɗum ko fi wonu hay tawnto yaha innaka so a mara ya neldumo a yawgol tun du'anoɗamo o yi'e anda situation makko ka fewndi ɓay wonde si a yi aali a hara e ɓernde nde ɗumantako ko si a yehi a yii na he ɓeeɗo oɗo no foti e wallitede kono so tawi a yahaali yiiɗa anani toonde ka no nawni e kaade dow sella a yaali an yiitere no ɓuri noppi sasa tew yiitere tew no ɓuri noppi sasa tew tiko yaata ɗon ko ɓernde yurume no gasa ɗum waɗa ha on tigi wallitomo ɗum ɗo no gasa wonde sabu ha o heɓa lekke muɗum haray on tigi waɗɗo no en torki Allah Allah waɗa hen waɗoɓe ɗen hana sendigo wiya oɗa no ɗumanni oɗa no ɗumantinni taban takmila tan e gallandal ɗo kono kanko kadi o won wullitira ɗo est ce que kanko si yimɓe ɓe nawni o ndaroyeɓe ɓay wonde yimɓe ko tew e tewne wadde goy woɓɓe go kañum kadi ko telen ko siko mum kon ɗuytike tum wona e wullitagol ndarata kañum ko honɗum woni e waɗande yimɓe ɓe si a yaha ndarɗa yimɓe ɓe si ɓe nawni ɗon sina hara ko ɓe Allah moƴƴi e muɗum sa nawni an kadi ɓeyna ɓay o ndarata goɗɗo min ɗo mi ala yaade min mi yaade hande ono ndaaro e goɗɗo koko wattitte fi kala wota on tigi waɗir ɓayno waɗanede ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ya waɗiri fi Allah ta waɗiri fiiɗa waɗanede kono noon fijo bare ko nduyana de si woto wiyani tun ɗi piire woɓɓe landi ɗo ko hono no ñaawore neɗɗo okkitirɗo ɓiɗɗo mum debbo o nodda esraɓe makko ɓe o okki ɓen o inna mi jaɓiti ɓiɗɗo an omi joɗɗinimo edda mi andu no heewi ha feƴƴiɗi mi joɗɗinimo edda joɗota noon tun ko hino ellaji ɗiɗi fota ɓanede solution worɓe goo ɓe dankata ko sonnajo on hara ɓe faalaka mo no gasa ɓe haɓa gani sonnajo yakama min tun o yaha kanko gorko o ƴettoya o jombo e goɗɗo go adda o joɗɗina o fanka bude o ina men huwodire mi jonitota mi yahanta mi artirta ɓen no woodi ɗum no woodi bus woɓɓe goo koka esraɓe ellan woniri si tawi on tigi waɗanaali ɓe ko ɓe faalakon ko yimɓe aduna tigi tigi si manki seeɗa toon ɓeytomo menen ɗo min jaɓiti wonde hara sonnajo faalaka eygol toon kono ɓeytoma menen ɗo si a jooɗike ɗon si a heɓi ɓiɗɗo ɗon min yahata si a nawni min darata sa wanno ɓe ara ɗum ɓe hulminamo ha tawa o susta hande kadi malgré o ara oyo toon ɓe jettan ɓe okka goɗɗo go ko heewi ko waɗira kon noon nafoyta o yawoyo toon o tawa sinda ka iwno toon wona yonodugo e ustade en wallahi maɓe ɓe jaɓitan ɗo toon ɓena ɓe okki oɗo kono mi yahi toon kadi ala o ɗumannaki o ɗumantinnaki ko probléme wolnaɗo ɗo ko be en fof ɗaɓɓen solution nani en tout cas noon on jaɓitorta noon tun nam o ɓe landi wosi tawi no sonnajo buumiɗo no sellaka o buumitano
njombuɗo miñam makko oye wo kadi miñam makko on ɗon si on maayi on jombunoɗo miñam makko so tawi kanko jaajirawo on o jombaka on no wawimo jombude kono noon na pullo Fuuta ko esiraɓe amen ɓa joni so a jombi miñan goɗɗo son a jombi miñan on jaaja on ko wiyata ko esiraɓe ka na esiraɓe fes si miñan on pottike si a wawi accutugol harana a pullo Fuuta ɗa wawi accutugol miñan on serton ha bon serton fes si jaaja on jombaka yaha jama jaaja on jomba tawina a pullo Fuuta no sella maɗum e ange ɓeygu ma ha bon serton fes yaha jomboya yaye makko no sella senaka pullo Fuuta ma jomboya nen makko to Soko ɓiɗɗo amen on dankaki ɓiɗɗo amen on ara kadi ko menen ko faala jombude kono sella ɗo sariya no newni woɓɓe wi joni so tawi goɗɗo torike ma hiɗa andi noon sa okkorimo ko mbuuɗi a okkorimo ko ƴet fewne ɗon o sooda ɗi beere o yara ma o fima ɗi sooda cigarette o fiima ma o waɗirade ko dow ko boni dagi ka okka on ne no dagi foɗan dagaki ka ɗum adna wahide minna yarif an hada la yajus ko Allah wi wa ta'awanu al birri wa taqwa wala ta'awanu al ismi wal udwan ka ɗum hare ko ta'awanu al ismi wal udwan dagaki wallugol goɗɗo ha o yedda Allah si tawi amara feere tongangol mo yeddugol Allah ngol woni ko tongirangol mo ɗum waajagol mo ma hiɗa jogi doole e makko yiɗnamo sa waɗin ɗo mi watte hunde kaari kono ka naya wallu mo alala galle kan ko ɓuri fanɗude kon ko a tawgol ko bone on ko woni wadde ko bone on ko no mette ka ɓernde si tawi yehi ha tawi ko bone wona e waɗede ko ɗum no welma an ka ɓernde haray liman ala ka ɓernde ma lanni fes a ƴettugol jonnamo ya andi ɗum ɗo koko yeddiro e Allah jonnamo ɗon non hollinade ma ɗa weltori hana ɗa weltori ka ɗum wattake few woɓɓe landi wo ko distance wono hakkude neɗɗo on e ko o watta heedode fi wota yimɓe taƴitu mi mana ko honto goɗɗo taƴita goɗɗo inne o taƴitimo ma hayso ka joni goɗɗo julde ɗo haray ɗo on fof ɗo ha to na yo rewe mi yaali ka happa kono kala ko urfu on wi'i wonde ɗo sa rewi yeeso ti yimɓe wiye a taƴitimo ɗo na ya rew ko urfu on holli wonde ɗo sa rewi to wiyatake a taƴitimo wano saffuji tati sino hakkude moɗon on tino julde to a rewi ɗo yimɓe ina taƴitimo kono so tawi ka taƴitamo so waɗini junngo o memete pelle ton hara wiyete a taƴitimo ka yani sallam kanko so waɗino sutra o ɓattuno sutra on taway si o sujji alay hay wona be'u ala ka rewa no ɓatti mana ɗo ko urfu kala ko sharia on yamiri yo waɗe happali ma haɗi happali ko urfu on ko aada on yiltete e muɗum so tawi no woɗɗodiri moƴƴi ko tawata ɗum ɗo so yani ko fanndi on saffuji tati no hakkunde moɗon ma saffuji ɗiɗi e goɗɗum ɗum noon kon take taƴitugol joni so tawi goɗɗo ari tawi goɗɗo no juulude arɗo on waɗana wonɗo e juulde on heedode ƴetta goɗɗum adda waɗa ɗon rewa ɗon feƴƴa ellano e muɗum ka ko be hara ko juulowo on tigi waɗana ɗum hoore mum anni ko ɗo woni hattirde julde makko nden huna ella goɗɗo waɗangol ma so on tigi ari yo taw tun goɗɗum no woodi heedode hakkunde makko kanko taƴitowo on e juulowo on woni ko juulowo on waɗi ɗum woni ko goɗɗo goo waɗi woni ko aro feƴƴa on tigi waɗi mi ali wonde no wi'a haray
ko obligatoire haray ko be juulo won tigi wadana kanyum hoore mum no ko be dando nisabu ko wano jelu anda nisabu ko be fando ba jawle nisabu majjeno serti zakka on joni nisabu zakka jawle no serti siko nayi ko kolci capantati fuddoto siko dami kolci capannayi siko gelodi ko kolci joyi si tawi ko gabbe den ko kilo temedde jeddi capande joyi si tawi ko dinde den men si tawi ko kange ko dinar nogay don garam capande jeddate joyi siko kalis ko dirham temedde didi don ko garam temedde na e capande jena e nay ko hon gede jawdo landi nisab mudum si tawi ko mbudi men din do ko buri battade ebugol di ko e kange den ɗum haray ko on tigi ndaaru garam capanɗe jeetati e joyi kanŋe ko mbuuɗi faran jelu ittete fi heɓugol ɗum ko mbuuɗi jelu faran gine soodete garam capanɗe jeetati e joyi kanŋe ko ɗon ɗon mo heɓi ɗum ɗum haray ko ɗon nisabu on haray ko ɗon zakka fuɗɗi woosi on tigi timminal ɗum haray kono feccere o mari si zakka no waɗɗimo oye sen wii jooni garam gooto ko 320 000 multiplie 320 000 fois 85 ko yalti ɗon o haray andi ko ɗum ɗon woni ko fuɗɗoto joni noon si tawi woni masalan en wii fewno ɗo ko telen 27 millions 200 000 ko ɗon woni ko fuɗɗoto nisabu mono mari feccere ɗum ɗon haray zakka waɗɗaki mum so waɗi sadaka hare no moƴƴi kono noon o nanguitittake wigol zakka puisque ko heeɓi ko mari kon timmali ko itte zakka nam wosino sellan sonnaɓe surrogol fure so tawi worɓe ala si worɓe no woodi hare nen kamɓe naɓe surroy ɓe juula e noon juulugol ngol na ella oɗo hadis mo addi ɗo ma ra'ayukum fi lhadis al ati o ma warra fi nabi sallallahu alaihi wasallam أحب العرب لثلاث أو أحب العرب لثلاث لأني عربي كنا سرد أو موضوع حديث للنا ده يقول ميدو يدي عرب وبين سبيجتات منكم من عربوجو القرآن كو عرب دنجال يمبي الجنة بينك الجنة كو عرب حديث ناصر ده فيه oɗo kasidaji on ɗo ka ibnu durayl ɗo haɗo jini mi dartoya on ɗum karama ko ɓe wiye majji ɓe landi o hoorugol lewru kala ñallal gootal so tawi ella alamin no jeeya e sunna mi ali ka winda wonde on tigi hooru ñallal gootal lewru kala ko lanoma kanno abou darda kañum e Abu Dharr al-Ghifari wino so eto hara fuutaki ma lewru be balɗe tati nokku go o toɗɗi o wi 13 14 15 ɗum ɗo mo etiki hara ɗum noon fuutaki ɗum lewru be balɗe tati ayyamul bido on ɗum ɗon no yamira kono mi yaali ka winna lewru be eto heɓa ñallal gotal sunna on ko tabiti ko tenen e alkamisa ɗum ɗon tabitinde sallallahu alaihi wasallam no hoorayno mo retni kadi hoorugol ayyamul biid no wirɗen noon ɗum ɗo woni ko men ko amma lewru be so mo ñallal gotal mi yiyal ɗum no few
لكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 لا والكسل كلا والبي والإبانتال